Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman 29. Ada Ibu Aisyah di Bengkulu. Silakan Bu Aisyah dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Alif lam mim. Kemudian zalikal kitabu la raiba fih. panjang. Dalikal kitabu la raiba fih. Lanya panjang. Lagi. Ya. Zalikal kitabu la raiba fih. Fihnya juga panjang. Kalau dihentikan jadi madari disukun. Dalikal kitabul la raiba fih. Zalikal kitabu la raiba fih. Kemudian Hudal lil muttaqin. hudal lil muttaqin. Kemudian Walaqad ataina Luqmana bil hikmata. Luqmanal hikmata. Luqmanal hikmata. Luqmanal hikmata anishkur lillah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kemudian Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi. wa may yashkur fa innama yashkuru linaf. Lunya pendek. Fa innama yashkuru li nafsi. Ayo ulang lagi. Innama yaskuru Fa innama bukan innama. Fa innama ada fa-nya. Fa innama yaskuru li nafsi. Kurunya pendek. Fa innama yashkuru li naf. Kuru li naf ru-nya pendek. Fa innama yaskuru li nafsi. Ya. Fa innama yashkuru li nafsi. Kemudian. Waman kafaro. Wamannya jadi ifa. Waman kafaro fa innallaha ghaniyyun hamid. Hanya pendek. Waman kafaro fa innallaha ghaniyyun hamid. Lagi. Waman kafaro. Rohnya pendek. Waman kafaro fa inna. Rohnya pendek. Wama kafaro fa'in. Wama kafaro fa'in. Wama kafaro fa'in. Waman kafaro fa innallaha ghaniyyun hamid. Wama kafaro fa innallaha ghaniyyun hamid. Kemudian. Wa ilqala Luqman. Lahnya pendek. Wa ilqala Luqman. Wa ilqala Luqman libnihi. Wa ilqala Luqmanu
libnihi wa huwa ya'iduh. Wa qala Luqman bihi wa huwa ya'iduh. Pendek. Wa huwa ya'iduh. Pendek, nggak ada yang panjang. Wa huwa ya'izuhu. Wa huwa ya'iduh. Pendek. Wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Salah. Ya bunayya. Iya, bilang Pak ya. Ya. Dari mana Pak mulai Pak? Dari wa huwa. Wa idh qala. Wa Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh. Belajar berarti di sini dulu nih. Berhentinya salah. La-nya pendek. Wa idh qala. Wa qala Luqmanu libnihi. Wa qala Luqmanu li bani. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh. Coba diulang lagi. Wa qala Luqmanu libnihi. Ayo. Banihi wa huwa ya'izuhu. Pak berhenti, nggak mungkin panjang. Ibu napasnya kan nggak berhenti dulu di situ, belajar berhenti. Ya. Wah, ibu udah kenal huruf, cuman panjang pendeknya belum bagus nih. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh. Wa huwa ya'iduh. Sampai situ dulu ya. Ayo belajar berhenti. Belajar berhentinya ibu belum bagus. Ya. Ayo belum bisa belajar berhentinya. Belajar makanya. Ayo. Wa qala Luqman. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Wa huwa, kenapa panjang? Wa huwa ya'iduh. Wa huwa ya'iduh. Wa huwa ya'izuh. Sekarang ulang lagi. Wa huwa ya'iduhu. Kalau disambungin panjang, kalau dihentikan pendek ya. Wa huwa ya'iduh. Tapi kalau disambung jadi panjang. Wa huwa ya'iduhu baru panjang. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Ya panjang. Ini ada tanda panjang nih Bu namanya. Wa huwa ya'iduhu ya bunayyala. Ya bunayyala, ini panjang juga. Lihat ulang lagi. Wa huwa ya'izuhu ya bunayyala. Ya pendek. Yang panjang pendekin, yang pendek dipanjangin. Jangan ditukar-tukar. Aduh. Wa huwa ya'iduhu ya bunayyala. Yang panjang la-nya bukan ya-nya. Ya. Wa huwa ya'izuhu ya bunayyala tusyrik billah. Terus. Inna syirka lazulmun adzim. Ulang lagi Pak ya. Ya.
nasir Inna syirka zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian wawasaina. Wasyainal insana wa biwalidayhi Wawasainal insana biwalidayhi. Coba diulang. Wawasainal wa wasyainal insana nabi walidayhi wawasainal insana biwalidayhi. Coba diulang lagi, Bu. wasyainal Wawasai insana wa biwalidayhi wawanya nggak ada waknya. Wawasainal insana biwa, bukan wabiwa. Biwa nggak ada wawu di situ. wa wasyainal insana biwalidayhi Wawasainal insana biwalidayhi. Kemudian amalat hamalat hu ummuhu hamalat ummuhu wahnan wahnan ala wahni wa fisaluh wahnan ala wahni wa fisaluh. Ya, ulang Pak ya. Ya. Ummuhu dari mana? Hamalathu ummuhu. Ayo. Ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh wa fisaluhu. Bilang Pak. Ya. Dari wahnan ala wahni kok ada wahni saw? Tahun baru itu mah saw, wahni saw. Gak ada wahni saw. Wahni wa fisaluh. Ibumu, Allah telah berwasiat kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Yang tentunya ibunya telah mengandungnya 9 bulan, menyusuinya sampai 2 tahun. Ini harus berbuat baik, berterima kasih kepada keduanya. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh. Ulang dari mana Pak? Hamalat. Mana amalatnya dicari dulu. Cari dulu nih yang ini nih. Hamalat nih. Hamalat hu ummuhu nan ala wahni wa fisaluhu. Berhenti aja. Tadi kan nggak kuat napasnya. Itu namanya nyuri napas haram, lebih bahaya dari makan babi. Ya, haram. Karena bisa berubah makna. Makan bebek juga nggak benar, nggak boleh. Ini juga lebih bahaya lagi. Bilang Pak. Hamalat ummuhu wahnan ala
wahni wa fisaluhu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Berhenti dulu di situ, Bu. Karena Ibu napasnya nggak kuat. Kalau diterusin itu namanya nyuri napas. Karena saya sudah tahu kapasitas napas Ibu nggak sampai gitu ya. Makanya berhenti di situ. Wa fisaluh. Hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh. Nah, begitu. Wa fisaluhu. Wa fisaluhu fi amaini anishkur. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli. Harus sampai situ, Bu, minimal. Ya, ulang lagi, Pak. Atau sampai tamat juga itu sedikit lagi. Anishkurli wali walidaik sampai situ. Wah, dari mana ulangnya, Pak? Wa fisaluhu. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli. Wa fisaluhu fi amaini. Wa fisalihi fi amaini anishkurli. Anishkurli. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli. Ayo. Bilang, Pak. Iya. Dari mana? Wahni wa fisaluh. Iya. Wa fisaluhu. Fisaluh fi Wa fisaluhu. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli. Anishkurli. Anishkurli wali. Ya ulang. Kan itu belum selesai, berhenti di situ. Berhentinya Ibu masih di tengah jalan. Anishkurli wali walidaik. Anishkurli wali walidaik. Wanya cuma satu. Anishkurli wali walidaik. Bukan wali songo nantinya. Yuk. Ya. Anishkurli wali walidaik. Wali murid baru bagi rapot. Wali walidaik. Wanya cuma satu. Itu ulang lagi, Pak. Ya. Anishkurli wali walidaik. Anishkurli wali walidaik. Kemudian. Ilayyal masir. Ilayyal masir. Kemudian. Ikrona memang agak susah, Bu. Ibu harus agak sering ya ngajinya. Ini iya. Ibu ngajinya seminggu sekali kalau sempet. Iya. Wah, seminggu 2 kali lumayan ya, cepat pintarnya. Mudah-mudahan. Ya. Iya. Wa in jahada. Ya.
wa in jahadaka ala antus riks. Itu ihfa ya. Ala sekarang. Ala coba ihfa. Ala antus riks. Ala tulisin sekarang. Ala tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Ala antus riks bi. Tusyrika bukan tusyrik, kayaknya hidup. Oh, ya, Ala tusyrika bukan tusyrik, musyrik, syirik. Dosa sebesar-besarnya dosa adalah musyrik, syirik, menduakan Allah. Mengakui ada ilah yang lain itu tidak bisa masuk surga. Dosa di atas dosa itu syirik. Musyrik adalah orangnya, syirik adalah perbuatannya. Dosa apapun di dunia ini insya Allah Allah maafkan selama mau bertobat. Kecuali musyrik, yaitu menduakan Allah. Allah punya anak, Allah punya ibu, punya bapak. Nah ini nggak benar. Itu kepercayaan orang lain, silakan. Kita tak boleh. Kita harus punya kepercayaan Allah, qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada yang menyerupai satu seorang pun. Tak ada yang sama dengan Allah. Allah hanya Allah satu. Allahu ahad. Kalau kita punya keyakinan yang lain maka batal iman kita. Musyrik, neraka jahanam tempatnya. Sebesar-besarnya dosa adalah musyrik. Syirik. Perbuatannya musyrik. Musyrik orang pelakunya. Ala antusyrika bi. Ala antusyrika bi ma laisa laka bi. Iya. Ma laisa laka bihi. Ma laisa bukan laika. Ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Titik kasdar sih. Ilmu fala tuti'huma bukan titik. Nah, tadi Pak cari dulu. Ilmu pala tuti huma wasohibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun kita punya teman, punya sahabat, punya suami yang berbeda keyakinan, kita tetap berbuat baik dengan mereka. Tapi kita tidak boleh mencampur adukan. Tidak boleh mencampurkan akidah. Lakum dinukum waliyadin. Kita tetap bergaul secara baik. Walaupun itu yang musyrik, yang syirik itu orang tua kita, kita tetap harus berbuat baik, harus menghargai. Itu tetap inilah akhlak Islam. Itu ya. Wattabi' sabila man baliyah. La balik kabalin, mana kabalin? Man anaba ilai. Ada kabalin. Kabalin di itu. Wattabi sabila man. Wattabi sabila man anaba ilai. Ulang Pak ya. Ya, boleh. Sabila man anaba ilayya. Wattabi' sabila man anaba ilai. Iya. Ya. Diulang lagi. Ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Begitu Pak. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ya, diulang lagi coba. Ilai. Ya. Wattabi' sabila man anaba ilai.
Man anaba ilai summa ilayya. Dari mana? Terusin. Summa ilayya. Marji'ukum fa'un. Semuanya nggak kedengeran, tadi internetnya putus. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum. Summa ilayya marji'ukum Fa'unabbi'ukum. bima. Fa'unabbi'ukum. Ya, ulang Pak ya. Ya. Ilayya marji'ukum. Summa ilayya marji'ukum. Summa ilayya marji'ukum Fa'unabbi'ukum. 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 Bukan fa'unab. Fa'unabbi'ukum. Nanya pendek. Fa'unabbi'ukum. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Iya. Terus. Ya bunayya. Ya bunayya innaha intaku Miskola habbah. Miskola habbah. Konya panjang. Ya bunayya innaha intaku miskola habbah. Coba lagi. Ya bunayya. Ya bunayya. Ya bunayya. Intaku Ya bunayya innaha intaku miskola habbah. Ya bunayya innaha intaku miskola habbah. Coba lagi. Ya bunayya innaha intaku miskola habbatin min kordal. Ya bunayya innaha intaku miskola habbah. Saya contohnya berhenti di situ. Karena napas ibu nggak cukup. Kalau ibu cukup boleh sampai manapun. Karena mencuri napas itu haram hukumnya. Ya. Ya bunayya innaha intaku miskola habbah. Ya bunayya. Ya bunayya innaha intaku miskola habbah. Iya. Habbatim mir kordal. Habbatim min khordalin. Habbatim mir kordalin. Habbatim min khordalin. Habbatim min kordalin. Bukan kordaling, khordaling. Habbatim min khordalin. Habbatim min khordalin. Habbatim mir kordalin. Habbatim min khordalin. Habbatim
timir. Habbatim, idgham bigunan dulu. Habbatim min khordalin. Habbatim min khordalin. Khordalin jangan kor, khair. Kho, jangan kokok, khair. Jangan koir. Ibu kayak orang Jawa aja nih orang ini nih. Orang Bengkulu, karena tetangganya Jawa melulu katanya. Khordalin ke kordalin. Bukan khair. Khair min khordalin. Habbatim min khordalin fatakun fi sakhratin. Fatakun fi Fatakun fi sakhratin. Fatakun fi sakhratin au fis samawat. Fatakun fi sakhratin au fis samawat. Ayo. Fatakun. Sokrotin, Pak. Ya. Sokrotin au. Fatakun fi sakhratin. Fatakungnya dibaca dulu. Fatakun fi sokrotin au fis samawati wati au fis samawati au fil ardi ya'ti biha Allah. Ayo, au fis samawati. Au fis samawati wati au fil ardi. Au fil ardi ya'ti biha Allah. Ini harus sering latihan ya, sering ulang nih, masih banyak geruduk-geruduknya. Iya. Inna Allaha latifun khabir. Oh, ini apa? Ntar Pak ya. Ada orang sebentar Pak ya. Oke. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Ini nasihat Luqmanul Hakim terhadap putranya. Ya bunayya wahai anakku aqimis sholat, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahlah bil ma'ruf dengan kebaikan ya, perintah kebaikan, cegahlah kemunkaran. Jadi jangan tertukar. Kita perintah kejahatan, cegah kebaikan, jangan ditukar-tukar. Yang kita cegah adalah kejahatan. Ayo, ya bunayya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholat. Nyanyi pendek. Ya bunayya. Ya bunayya aqimis sholat. Oh. Sampai di situ stop ya Pak ya. Ya bunayya aqimis sholat. Ya boleh. Aqimis sholata. Aqimis sholata wa'mur. Aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Ini orang Bengkulu kayak orang Jawa, wakmur. Wa'mur jangan wakmur.
Huruf matinya jangan wakmur, jangan wakmur. Wakmur. Wakmur jangan wakmur. Wakmur bil ma'rufi. Ya Pak. Terima tadi ya. Wa'mur bil ma'rufi. Wa'mur. Mur bil ma'rufi. P-nya panjang. B pendek. Bukan panjang jadi ketukar. Bil ma'rufi. Kenapa panjang? Bil ma'rufi wan. V-nya pendek. Makrufi wan. Wanha anil munkari. Wanha Pendek. Wanha anil munkari. Wanha anil munkari wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asobat. Sabar, bukan asobat, asobak, kap ujungnya. Sabar terhadap apa yang menimpa, ujian menimpamu. Wasbir ala ma asobak, bak, bukan bat, asobat, bukan asobat, asobak. Coba wasbir Ala, iya Pak sudah. Ya, ini kayak orang Malaysia yang kena banjir nih. Sabar terhadap apa yang menimpa dirimu. Wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Inna dzalika min K-nya pendek. Inna dzalika jangan. Inna dzalika min kamin. Inna dzalika min asmil umur. Inna dzalika min azmil umur. Kemudian wala tusair khaddaka linnas. Ulang Pak ya? Ya, boleh. Ulang dulu. Wala tusair khaddaka nas. Wala tusair khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maroha. Wala tamshi fil ardi maroha. Innallah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kulla bukan kola. Kulla mukhtalin fakhur. Kulla mukhtalin fakhur. Kulla muktalin fakur. Linknya ihfa. Fahurnya panjang, matahari disukun. Kulla mukhtalin fakhur. Kulla muktalin fakur. Iya, kemudian waqsid fi masjika waqsid fi masjika waghdud min sautik waghdud min sautik. Waqsid
fi masyika wal waghdud min sautik waqsid fi masyika waghdud min sautik. Ini harus banyak. Ini kayak si Komo nih, banyak berhentinya nih. Harus disering ulang nih. Ibu udah kenal huruf loh, udah pinter. Cuman karena Iqra 6 ini memang susah ya. Untuk yang pemula kita ini agak lumayan susah. Tapi kalau diulang dibaca insya Allah. Allah bisa karena biasa. Sama Bu siapa? Bu Aisyah ke Jakarta kan bingung. Baru 2 tahun ditinggalin Jakarta udah berubah lagi. Tapi kalau udah terbiasa di Jakarta, udah nggak bingung lagi. Orang baru kayak saya udah lama nggak ke sana, banyak perubahan, banyak bingungnya. Tapi gampang, tinggal naik Grab, tinggal naik mobil, taksi, udah sampai. Mau kemana, mau ke udah sampai kalau tahu jalannya mah ya, tahu alamatnya. Yang penting tahu alamatnya. Nah ini alamatnya masih bingung nih, alamat palsu alamatnya, jadi masih bleb. Karena jarang ketemu, jarang baca. Ayo. Inna angkara. Inna angkara. Nih. Cari dulu Pak. Ini cari nih. Inna angkara. Angkarol aswati. Aso. Jangan aso. Sodnya kan mati. Aswati. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Ini Angkarul aswati la sautul hamir. Nah, pinter kan tuh. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Ini terakhir surat Al-Baqarah ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kalau Ibu berhenti di mana Pak ya? Boleh di amana rasulu bima unzila ilaihi. Sampai situ dulu boleh. Amanar rusul. Amanar rasul. Amanar rusul. Amanar rasul. Amanar rusul. Rasul. Amanar rusul. Rasul. Amanar rasul. Amanar rasul. A-nya panjang. Amanar rasul. Amanar rasul. Ruruk melulu. Amanar rasul. Amanar rasul. Amanar rasul bima unzila ilah. Pendek. Bima amanar rasul bima unzila ilaih. Amanar rusul. Ruh melulu. Astagfirullahaladzim. Kebanyakan makan apa ini? Kebanyakan makan di Jakarta nih, yang makan enak nih lupa. Amanar rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Ulang lagi. Bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Bagus. Bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi. I-nya pendek. Kullun amana billahi wa malaikatihi.
kullun idhar. kullun Amana billahi wa malaikatih. kullun amana billahi wa malaikatih. Kullun amana billahi wa malaikatih. Jadi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Bagus. La nufarriqu baina ahadim mir rasulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na. Wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa ata'na Wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa nafsan idhar. Nafsan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, pintar. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Tu'akhidna in nasina. Au akhtana. Au akhtana ke sini. Au akhtana. Au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tuhammilna panjang. Ma la taqata lana bih. Ma la taqata lana bih.
ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa'fu anna waghfir lana waghfir lana warhamna warhamna anta maulana anta maulana fansurna fanzurna fansur sod fansur sod fansur sur mangsur sod fansurna fansurna alal alal qaumil qaumil terus kafirin. iya kita minta tolong sama orang-orang kafir karena orang-orang kafir ini ada yang jahat. Walan tardo ankal Yahuda wan Nasoro hatta millata. Kadang-kadang orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah rela kalau sebelum kita mengikuti milah mereka. Nih di tahun baru Islam sepi, nggak ada kegiatan. Di tahun ini waduh banyak orang yang berdosa, bermaksiat. Kita sebagai orang muslimah jangan terbawa hal seperti itu ya. Ibu tinggal ngulang-ngulang aja, sudah pinter kok, sudah hurufnya sudah kenal, cuma tinggal merangkai aja. Mudah-mudahan nanti di surat-surat pendek insya Allah ya, nanti kita belajar surat-surat pendek lebih sabar lagi. Harus lebih sabar lagi, harus sering ngulang ya Bu ya. Tolong walaupun mungkin sempatnya cuma seminggu sekali, pelajaran yang dari saya tolong diulang-ulang terus Bu, diulang dan diulang ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.